Predstavljamo vam vrhunski smart televizor iz kompanije LG. Oznake 49UF8507 koji karakteriše dijagonala od 49 odnosno 123 cm, 4K rezolucija, LED IPS panel sa Edge tehnologijom osvjetljenja, Cinema 3D, novi i poboljšani WebOS 2.0 za jednostavnije korištenje smart opcija, zvučni sistem dizajniran od Harman Kardona, Magic Remote daljinski koji dobivate u paketu, kao i dvoje 3D naočale. Zdravo, ja sam Ferid. Dobrodošli na YouTube kanal kompanije Intec Computer and Technology. Danas vam predstavljamo Smart Ultra HD televizor iz kompanije LG. LG 49UF8507 krasi zaista ultra tanki dizajn. Okvirovi ekrana su minimalne veličine, te ih u većini slučajeva gotovo i da nećete primijetiti. Bez obzira da li ovaj TV postavili na zid ili TV stalak, uklopit će se u svaki interijer bez problema. Na stražnjoj strani televizora nalaze se dva RF ulaza, SCART, komponentni ulaz, digitalni audio izlaz, jedan HDMI priključak sa podrškom za 4K sadržaj pri 60 frejmova u sekundi, LAN uz pomoć kojeg ćete povezati vaš TV na mrežu, kao i izlaz za slušalice. Gotovo svi bitni priključci se nalaze na bočnoj strani kako bi im što lakše pristupili bez obzira da li je televizor postavljen na zidni nosač ili se nalazi na stalku. Tu su 3 HDMI ulaza, od čega 2 imaju podršku za 4K sadržaj pri 60 frejmova u sekundi, 3 USB priključka od kojih je 1.3.0 verzije, kao i CI modul. Zvučnici su smješteni u donjem dijelu televizora i dizajnirani su u saradnji s poznatim proizvođačem audio opreme Harman Kardon. Ukupna snaga iznosi 20 W sa ugrađenim subwooferom. Zaista ćete osjetiti razliku koju donose ovi zvučnici. Zbog sve tanjeg dizajna novih televizora, proizvođačima je sve teže da u TV smjeste kvalitetne zvučnike, te se obično nudi odvojena kupovina soundbarova kao kompenzacija kupcima kojima je kvalitet zvuka izuzetno bitan. Kod ovog modela osjetit ćete drastično poboljšanje u odnosu na zvuk sa prethodnih generacija televizora, ponajviše gledajući filmove i uživajući u Ultra Surround sistemu. Ovaj model dolazi sa 4K, odnosno Ultra HD rezolucijom 4 puta većom od Full HD-a. Slika je nevjerovatno jasna, s dubokim detaljima, čak i kada se ekran gleda izbliza. Panel je IPS tehnologije, što mu daje realan prikaz boja, te su boje prikazane prirodno, živopisno i s nevjerovatnim detaljima, a uz to zadržava većinu kontrasta i kada TV gledate sa strane. Još jedna prednost IPS tehnologije je njegova stabilnost i čvrstoća u odnosu na većinu drugih modela, te će ekran podnijeti i slabije udarce. Ono što većinu korisnika brine jeste nedostatak sadržaja koji mogu gledati u 4K rezoluciji. LG je zaista odlično riješio upscaler, odnosno umjetno povećanje rezolucije, te će i sadržaj niže rezolucije, čak i onaj u SD signalu koji je u BiH najzastupljeniji, izgledati bolje i živopisnije zbog većeg broja piksela po inču. Ovaj model dolazi i sa 4K 3D Plus tehnologijom, te će kvalitet i samog 3D filma biti dosta kvalitetniji i realniji. Uz televizor dobivate dvoje pasivnih 3D naočala. Smart opcija ovog televizora je definitivno nešto što LG odvaja od konkurencije zahvaljujući svom hvaljenom WebOS 2.0 operativnom sistemu. Kada uz to dodate i Magic Remote daljinski, ugođaj korištenja WebOS-a je još i veći. Sam Magic Remote je odlično osmišljen i neće vam biti potrebno mnogo vremena da se naviknete na njega. Jednostavno daljinski uperite prema željenoj aplikaciji ili postavci na TV-u, čak i ako niste okrenuti prema televizoru, Magic Remote će raditi bez problema. Za razliku od prethodnih generacija smart televizora, u ovom modelu se nalazi dosta snažniji procesor te više radne memorije, zahvaljujući čemu će mnogo brže otvarati web stranice, YouTube i dosta drugih aplikacija koje su dostupne na LG-evom storu. Ono zbog čega je WebOS toliko hvaljen jeste njegova brzina i jednostavnost. Na vrlo jednostavan i brz način dolazite do željenih postavki te nemate potrebu otvarati bezbroj podmenija kako biste odabrali video postavke ili audio postavke, pristupili najbitnijim opcijama ili mijenjali izvore slike. Postavljanje samog uređaja se izvršava u samo par jednostavnih koraka. Launcher se nalazi u donjem dijelu ekrana te ne prekriva kompletnu sliku. Korištenjem Magic Remote-a gotovo u sekundi dolazite do željene aplikacije ili programa. Ne treba posebno napominjati da ćete u ovom televizoru naći sve karakteristike i tehnologije koje su se nalazile na prethodnim generacijama, kao što su povezivanje eksternih uređaja putem USB-a, pregledavanje videa i slika, povezivanje mobitela, tableta ili računara bežično sa televizorom putem Wi-Fi-a. Tu su još DLNA, Wireless Display, SimpLink i gotovo sve ostalo što se nalazilo u prethodnim generacijama, a izostavili smo u ovom reviewu. To bi bilo sve što se tiče kratke recenzije LG-evog televizora. Ukoliko već niste, obavezno kliknite opciju subscribe jer pripremamo još zanimljivih recenzija. Hvala!